Il-ġustizzja soċjali titlob distribuzzjoni ekwa tar-riżorsi biex kull ċittadin igawdi minn dritt ugwali għal ħajja. Kien dan il-messaġġ prinċipali ta' konferenza tal-aħbarijiet li saret bħala parti mill-ġimgħa tal-ġustizzja soċjali li qed jorganizza Shadow Minister Ivan Bartolo. Konferenza stampa kienet indirizzata mid-deputati Ivan Bartolo stess minn Dr. Lara Said, pazjenta bil-multiple myeloma u mill-kantanta Taljana u attivista fil-qasam tal-ġustizzja soċjali Analiza Minetti. Waqt il-konferenza, Minetti faħret l-inizjattiva ta' deputat tal-Partit Nazzjonalista u tkellmet dwar l-inklużjoni tal-persuni illi bħala għandhom xi forma ta' diżabilità waqt li ħeġġithom biex ma jibżawx li jaqbżu l-limiti tagħhom. Hija saħqet li din hija l-bidla vera li jeħtieġ li nagħmlu fil-mentalità. F'kummenti ma' Net News Minetti insistiet li l-kuraġġ biex nelbu l-ostakli li nsibu qudiemna, inkluż is-solitudni, għandna nitalmu nsibuh minn meta nkunu tfal. Għalhekk, enfasizzat dwar il-bżonn illi minkejja li l-ġenituri xorta waħda għandhom l-isfidi tagħhom jisibu l-ħin għal uliedhom ukoll. Quello che l'adulto deve iniziare a fare è essere più credibile. Quindi non si può dire a un ragazzino non stare tante ore al telefono mentre in mano hai un cellulare. Non puoi non dire parolacce se poi sei il primo a farlo. Un genitore oggi non è credibile nell'educazione e quindi il bambino è assolutamente confuso e trova conforto nel computer, nel telefonino, dall'altra parte del mondo, dove in un mondo virtuale c'è chi ti dà sempre ragione e c'è chi tra le righe poi ti porta a fare cose che non sono cose che hanno a che fare col saper vivere, no? I genitori e i ragazzi oggi devono ritrovarsi in una comunicazione che è diversa, ma che deve creare crescita e confronto attraverso anche tanti aspetti conflittuali, ma è giusto che il genitore per prima si ponga ad ascoltare e il genitore per prima riconosca un linguaggio, si riconosca in un linguaggio che è nuovo, quindi deve studiare come parlano i giovani e spiegare con quel linguaggio come trovare insieme, sottolineo insieme, le soluzioni. Minati għaw Ivan Bartolo tkellem dwar il-konferenza nazzjonali li se ssir fil-Parlament u dwar is-serata tal-ġimgħa illi matula se jiġu rikonoxxuti persuni waqdiet illi jaħdmu għall-ġustizzja soċjali f'pajjiżna. Fakkar ukoll fl-abbozz ta' liġi li se jressaq qudiem il-Parlament dwar is-solitudni u qal illi milada illi il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fdaħ b'dan id-dikasteru ġdid beda jaħdem minnu fih ma' grupp ta' esperti u professjonisti f'dan il-qasam sabiex jitfasslu numru ta' prinċipji u jitressaq dan il-Private Members Bill. Meta inti taraf u jgħidulek u jinformawk tirrealizza kemm f'pajjiżna għandna sfida u għandna ħafna x'namlu. Allura dak li qegħdin nippreparaw aħna mhux biss illi il-gvern ikun josserva x'qed isir imma ma jħalli l-ħadd waħdu. Ma jħalli lil ħadd iweġġa' lilu nnifsu. Ma jħalli lil ħadd jidħol f'sqaq u ma jkunx se joħroġ minnu. Ġifieri kull min għadda minn xi forma ta' inġustizzja dan it-tip jaf eżattament x'qed ngħid. Bartolo insista illi fl-2026 ninsabu fi żmien fejn inalaqna fejn nfusna u imperattiv illi naħsbu fator ukoll. Illum jekk qabel fit-triq konna nafu min huma l-kuġini tagħha x'ġara min miet fit-triq jew ikella mill-ġara jew fir-raħal. Illum kważi dan kollu ntilef, jiġifieri ħafna drabi ikun hemm min laqas ikun jaf fit-triq tiegħu li miet Italja jew Italija. Il-social media hija dak li hi, Però xorta waħda qegħdin ngħidu l-indifferenza mhix qed tgħin lis-soċjetà tagħna tkun dik li hi. Intant, matul din il-ġimgħa minn barra dan l-appozz se jiġu preżentati wkoll diversi riżoluzzjonijiet fosthom dwar il-finanzjament tat trattament tal-kanċer illi dwaru tkellmet Lara Said illi waqt il-konferenza tal-aħbarijiet ingħaqdet mal-appell ta' Ivan Bartolo għal bidla radikali fil-mod kif il-pajjiż jiffinanzja trattament tal-kanċer. Hija saħqet illi preżentament ħafna pazjenti tal-kanċer jiddependu fuq fondi mill-Malta Community Chest Fund biex jixtru l-kura li għandhom bżonn. Minflok ma din tingħata b'xejn mis-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa. U dan qiegħed joħloq inċertezza. Said insistiet illi l-ġustizzja soċjali titlob distribuzzjoni ekwa tar-riżorsi biex kull ċittadin igawdi minn dritt ugwali għal ħajja.